Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil ihtida. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Pertama-tama tanya puja pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah dan iradah inayah daripada Allah katanya malamnya katu bak malam si kurang belah Ramadan. Si malam tu katanya ka habis suluh yang bak tengah. Ya, suluh maghfirah. Kemudian rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah diberi kepada Nabi kitanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya tengok dengar tabuh hadis Rasulullah an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat jalisatan zata yaumin id ja'atha imra'atun satarat yadaha fi kammiha faqalat laha Aisyatu ma laki la takhruji yadaki qalat la tas'alini ya ummal mu'minin qalat Aisyah la budda laki an takhbiri faqalat ya ummal mu'minin innahu kana li abawani fakana abi yuhibbu sadaqah wa amma ummi fakanat tab'udus sadaqah falam araha tasaddaqat bi syai'in illa qata'ata syahman wa sauban khuluqah. Oleh Aisyah radhiyallahu an ba tabahuro tengah geduk-duk dengan Rasulullah lalu truk siro urinam yang urinangnya watetro satarat yadaha getuk-tuk jaro goknya fi kammiha lam sapai baje goknya hana pelemah jaro gebalut-balut ngan sapai baje. Lalu faqalat laha Aisyah gekun ba urinangnya li Siti Aisyah ma laki la takhruji yadaki hai pakon kata jaro tabalut-balut la tapai baje hana ta pelemah ulua hana ta sud ulua qalat hud urinangnya la tasalini ya ummal mu'minin nyan yang be tanyang-tanyang hai ummul mu'minin be tanyang pakon be tanyang pakon hana lem tibi-tibi jaro nya yang be tanyang amban begah be tanya Aisyah mungkin tak tanyang. Faqalat Aisyah gekul Aisyah la budda laki an tukhbirini hanjuk han kata cerita balut pakon jaro ta balut han dah pelemah pegah balut rupanya lantaran ka desak tali Aisyah faqalat lalu gekul urinangnya ya ummal mu'minin innahu kana li abawani hai ummul mukminin sesungguh bagi lun na mak na ayah lalu fakana abi na ayah lun yuhibbu sadaqah ayah lun galak ke sedekah wa amma ummi adapun mak lun fakanat tabghudhu sadaqah benci bengeh gonya sedekah ia galak sedekah mak lun anggutip fala araha hana pernah lun kalon maklun tasaddaqat naga sedekah dengan sesuatu kecuali yang na sepotong gapah si na tabosyak gapah konaso gapah wa sauban khuluqa dan tikra ijaduha
nyan ke hianam sedekah selama udip ko nyan krit maklun bagah gapah haik gekung di kero juk ke gap ija tuha gelantok tempuh halu juk ke gap nyayana lalu falamma mata lalu bakwate ka meninggal mandua mak dan ayah lun raaitu fil manam lelumpo lam tengon seolah-olah kiamat qad kaman katudam seolah-olah lelumpo raaitu ummi qaimatan bainal khuluq anya leun kalon mak leun tudang antara urang-urang ramai antara makhluk-makhluk ramai tudang mak leinan wal khalqatu mawdu'ah ala auratiha ijabru buno tutup ada aurat koknya ijabru dia ada menyam sedekah ngenyan terbalut aurat oleh wara itu syahmah biadiha ana leun kalon gapah sina lam jaro koknya wahia talhisuhu tengah gepimpin gapah tinya ngon ijabru dikra balut aurat gapah ti lam jaro nyan tengah gepimpin ro watunadi lalu watunada dan panggilan ya panggilan guhui watunagi guhui lima maklun dalam keadaan lagi nyan wa tasyah aduhai gerah tak lun kunya ngeja beruk tikrah nganggep pimp gapah pengaka gerah tak jadi guhui bentu lun gerah tak ya lun gerah tak wara itu dalem kalon abi ayah ulun di atuh bak bineh ulam ayah ulun gedu bineh ulam wa huwa yasqil ma tengah getemok-temoi ya getemok-temoi gejuk kono gejuk gedih gejip roi nyan mak lun gerah that hang gejuk pemudih kinang ro gejuk hang gejuk nyang geduk bineh ulam tengah temok-temoi hang gejuk fa akhadtu lalu kendurinang kono lam lumpo lencok laju qadahan taboh gelah min ma'in nibai yang ayah temok-temok lencok taboh gelah fasaqaitu ummi len jabri ke mak tayang mak ngeja bruk tikra ngon gapah kepimpin gonyan ka gerah len temok laju yang bini ayah kuno len jaju ke mak iya pi hang gejuk bah len juk len temok laju lalu len temok fanu dia len dengar sabuh panggilan hai Siti Aisyah min fauqi ni ba atuhu lelun ya lalu pokoknya Allah bertatepu dia kata man saqaha syallat yaduhu urang yang yak beri kurinang buno ji jaro lape jaro ji nya len dengar lam lumpo lam tengon urang yak beri kurinang gerah buno jaroji lape fastai qadtu lalu jaga lun bak tengon hai Siti Aisyah waqad syallat yaduhu kebit lape jaro lun ya yang sedangkan lumpo rupanya lumpo bunuh lape wate jaga kalape jaro lun makanya ke lembalut balut jaro leja be tron kalon jaro lum beruthat kalape yang ke lembalut balut baga kalape jaro lun tema faqalat lalu ke lerinang nya ke ronyo lenjak kena baron lenjak merumpok dengan Rasulullah ya lem pegah Rasulullah ya Nabi Allah hai Nabi Allah ud'u Allah nemu doa tiat ba Allah taala hatta yasluha jadi bersihat tema berpulih tema jarolun padahal kejadian lalu lumpuh tapi kebit jadi kalau pe jarolun ke lenjak Rasulullah ni doa berpulih tema jarolun rupanya waktu kedengar oleh Nabi falamma sami'an nabiyyu qaulaha bak waktu kedengar oleh Nabi ucapan urinang buno aba urinang buno mbak begah menang kejadian jaro kalape gebalut-balut malai kau balot rupanya mendengar Nabi wada'a asahu gepedu le Nabi tungkat Nabi ala yadiha ke Nabi teh jaro ba kena ambang gejuk gocok tungkat Nabi gepedu ada jaro rinangnya
lalu kulli nabi ilahi bihaqqi ru'yallati haqqat aslih iyadaha. Ya Allah, dengan betul-betul kebit lumpur rinang yang ka dicerita balut. Dengan betul-betul kebit punya menang lumpur pukon yang ke dengan betul lumpur yang ka dicerita balun leu rinangnya ya Allah aslih nepusihat ma ya dah jaro rinangnya. Rupanya menang kebeduk tungkat Nabi, menang lelaki ba Allah, fasaluhat iyaduha, sihat ma pulih tema jaro rinang, pulih lebih kenang tungkat Rasulullah. Fakanat kama kanat, fasarat kama kanat, lalu jaronya lagi thot tema barokon katihat tema. Jadi pun kena pegahnya yang ke bak cerita buno mak goknyan kerit datah. Rupanya bubi yang sedekah di dunia, bubi nan ke singa lemah oleh Allah. Mu sedekah hijat duha tikra, ngonyan ke balut ro tengah ro kiamat. Gemu tekah tabah ciak kapahnya, nyan ke pimpin tengah wate de bak ro kiamat. I hantam sedekah, maka ji gerah dia gonya. Hantam sedekah i yang ke moho bantu guna gerah tat. Rupanya wate ke bantu liane walaupun lewat lalumpur kebit kejadiannya. Maka dengan puduk tungkar Rasulullah pulih tema get tema pati nyan bertatepu masalah dalam padumna rugo rinang buno ba masa udip dalam keadaan krit. Lintu koknya dalam keadaan murah getemok i bagi kena bagi ke dia. Nyan domba kelebihan masalah sedekah. Kemudian malamnya malam ke sikurang belah Ramadan. Orang tarawih malam ke kurang belah geberi oleh Allah, gepui oleh Allah derajat konyan dalam syurga Firdaus. Memang syurga Firdausnya na kamar-kamar, na kotak-kotak dan na tabah kotak nan khusus ke Rasulullah. Ia hanjut tamang runaid. Hati tanya mudah-muduknya kata dengan Nabi. Memang Nabi khusus tabah kamar ke roh lam Firdaus. Jadi kata dengan Nabi urang tarawih malamnya malam 13. Kemudian malam tengah malam 20. Ke habis suluh yang kedua geberi oleh Allah urang tarawih malam 20 pahala seluruh urang syahid-syahid dan urang saleh-saleh. Geju pahala urang syahid-syahid dan urang saleh-saleh. Tarawih malam tengah. Sedekah ikhlas malam baru malam 18 Ramadan berjumlah si juta si kurang retuh 75.000. Si juta si kurang retuh 75.000. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.